saba abanyarwanda nka Sikobya umunyarusaku hariya bubahe apotre bayahaga ambasaderi itinera w'Uburundi niwe wa mbere umupasiteri wa mbere twemera asengera abasoda b'abarundi urumva ego Dawudi abandi bose bari fake kuko nasengera igihugu ugasengera abasoda none ko Karabaye gaturitse ko bari kwirukana bonyene ego ko bari kwiruka isi unabona ibinyamakuru vyo mu Rwanda ivyo bivuga biburira indero president w'igihugu cy'u Burundi ibinyamakuru vyo mu Rwanda bigafata bikaburira indero Isidore Mbayahaga apotre bivanye n'ukuri agenda arashira habona ivyo byose bigaca mu muntu umwe ahanini yitwa Scovia abenshi bamenye nk'umutangaza makuru mwe twe tukamita ubitangaza binyoma mbega nike kintu wobuzi kuri no Scovia bisa nuko yagisibije mu gutuka inzego z'igihugu cy'u Burundi Scovia zese namwita umunyamakuru ni umunyarusaku ego gute rero uvuga cyane ndavuze cyane n'umunyarusaku mumbabare sinzi ko ari kirundi ni kirundi mugabo urusaku ndibaza murarumva sinzi urumva umunyarusaku ego Scovia ntabwenge agira kandi n'umumama uravyumva n'umumama vraiment sinzi ngira yavuye ku mumama akaza mu buraya bw'umunwa urumva yagiye mu buraya bw'umunwa zindatangara dire nimero yiwe namuhamagara ntiyitaba sinzi gituma mugabo n'ibintu byinshi nkwiye kumuhanura urumva akure izina amuhamagara ngo Mbayahaga ni ambassadeur itinera yari ari nomena decret n'umuvugizi w'u Burundi atanyiganyizwa urabyumva ngo ikindi naco twari tuzi ko ari mu volontaire wa Mbayahaga navyo tuzi oya aro afite oya n'umuvugizi legale urabyumva ego ni ambassadeur w'u Burundi umuvugizi mbega ari umupasiteri urakumva mu Burundi avugira Uburundi nka Mbayahaga nta numwe naba Christ Ndikumana umengo sinababiriho ba Christ ndiriki ndano umunsi n'uwo aravuga tuze gutemberera abasoda canke tubasengere ndano umunsi n'umwe uravyumva avuga ngo asenga Imana ya Israel be uranzi Imana ya Abaisraeli abasengera abasoda wewe uravyumva ego Abaisraeli barasengera abarabayi bose abarabayi bo bita abarabi basengera igisoda kigiye kurasa muri Irani barasenga barabasengera Christ Ndikumana n'umunsi urakumva agira ati dusire n'amazi abasoda b'i Burundi Mbayahaga niwe yabivuze gusa uravyumva ego Isidore Mbayahaga niwe yabivuze gusa uravyumva kandi avuga Imana imufashe pe uranyumva neza imufashe urumva umuramutse ati Engineer Sheiney tumaze kuvugana rimwe urumva ariko ibyo nabivuze nta mupasiteri n'umwe mu Burundi n'umwe aravuga ahaboneka ati Imana yavuze ati mugwanire imiryango yanyu mugwanire igihugu Mbayahaga niwe abivuga ati tusira amazi abasoda b'iwacu b'i Burundi irino muri Etazini abasoda baratemberwa n'abaparlementaire ego bari hanze abasoda baratemberwa n'abapasiteri bagasenga hamwe uwo ni mupasiteri aravuga ati dusengera abasoda b'i Burundi ninde atari Mbayahaga niwe wenyine uravyumva tewe baza afise ikibanzo cy'umutima kuko ndohamagara ngo niruze ngo ni Chris ngo ni bande ngo baze kusengera jamais bagira aba hypocrite n'abantu barondera amasiza kuri televiziyo uranyumva neza ego uranyumva ndabubaha mugabo kuvyerekeye Burundi turatandukanye uranyumva turatandukanye urumva ndakumva Isidore Mbayahaga bamutinye ujya umuntu asanzwe ego urumva umuntu asanzwe pe uranyumva ndakumva umuntu asanzwe Tandongo n'umuhutu Tandongo ni intera hamwe mbere baramuhambye bamusira ko nivupe baramusira ko nivupe uwo bahambye ni muje wakera tavuga niwe bahambye ariko abandi bantu bagenda bavuga yuko Mbayahaga yahisemo inzira imbi yo kuja muri politiki ahubwo byiza ngo yari kuguma mu jambo ry'Imana gusa mu karihana n'ivya politiki Imana yavuze ati mugwanire igihugu mugwanire imiryango yanyu ni muri abisomo mwebwe Imana Israel
Kizito nduze Kirisa senga utakubwiye utagwaniye igihugu uburozi utagwaniye abana bawe uburozi 95 46 56 canke 62 98 83 41 hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Nzobaza amakuru uramunda guzi umuntu amenyekana cyane uwo nzi n'umurimyi n'umworozi yafise isuri n'umuzungu n'umurundi ya umubaza ati mbega ibi bintu murima ngaho ibijumbu cyangwa ibitoki cyangwa iki bimeze nk'iby'i Buraya we arakubwira ati byegere na 5 na 6 bishoboka nibihe biba bifise gunziza barapinda yarabivuze ubu azopata vuye hariya ubwo n'ubwo Rwanda rero urinze ukavuga z'Uburundi batabakwitse ni Singapore donc nuko Scovia rero ujya muwitoro umunyamakuru umunyarusaku s'ilvupre hari benshi yuko ngo bijya kora hari benshi pardon mu ambassadeur legal w'u Burundi bamutinye urumva bamutinye hari benshi mu Scovia aravuga engineer bavuga ko bijya bikora kubera ko ngo yoba ari umwe mu bahabara babajya bategetsi y'igihugu cy'u Rwanda je navyo ibyo ni iby'ukuri kuko yarigeze no gufungwa hamwe na ba Madame Ingabire agiye kubanega none wo kubaza umuntu atigeze aheza n'amasura 3 ya university akarepresenta ishyirahamwe ry'abanyamakuru yize umurepresentante w'abantuzi wa association y'abajournaliste abwiza kubazi indimi zose abadugu at least Ikingereza Igiswahili n'Igifaransa ego urumva cyane gose ya urumva wo muhamagara ukamuvugisha muri Swahili akakwisu bishoboka ikinyarwanda umurimyi akoreshwa nikakujya mvuge gute Scovia s'umunyamakuru n'umunyarusaku ingene yabyiziye ngo navyonzi urumva navyonzi pe urumva navyonzi umugabo akora akazi kiwe urumva hanyuma Gaston nawe avuga ngo uko M23 iteba mu gihugu irakomera ngo nigire security urumva yipfuza kuko M23 yofata igihugu ego urumva ndavyumva cyane ibyo yipfuza M23 ndazikimaze kuko bari kuza mu mugwi wanuze w'abateroriste kandi nawe nyene abasiportanza kuza kumwe nabo turamufatira ibihano nawe nyene akira kazi ego M23 ni aba programme kuba teroriste agakomeza vuga ngo bafata igihugu basekirizeho bari babisekirize mbega erega Burundi ndiburaza bukana muri Kongo ibyo gufise wapi bakoreze gusa ibyo bakongomani umunsi abarundi basavuye bakazabukana ibintu byabo hari bazosigarande bizoba bikomeye cyane ndibaza azosigarande ntawe kabisa okay umunsi Burundi none byo biri Bujumbura biraho wibaze biri mu Kayanza biri ku mupaka bimeze gute umunsi abarundi badesida ati tugagiye kandi zinco barabagenda ukuri pe u Rwanda ntiruzopfa rubarisha amaraso y'abarundi yise no gufata u Rwanda ruri province y'u Burundi mutume abasoda mutume biki ibe federation burondere n'irindi zina basi ego kuko izina urabo kwita umunyarwanda ugahagarara wewe Chawiro ugenda kuri Facebook wandike ko kaba uramubona uyu mudamu kazi ego uramubona uyu mudamu kazi yangise umunyarwanda ndacu kwirukana kandi ndumwe pe ni hatari uraza umuntu akwisa akaguturira akaguturira wapfu uranyu ndakumva cyane Kagame yavuga ngo ndakabyinzira mu by'Uburundi niwe yama yinzira mu by'abandi ego urumva yavuze ngo arikinzira mu by'Uburundi
ngo ari na rezo akavuga ngo akabyivangamo muyibaze gituma kinipanze mu byo muri Kongo nibiki urumva mbega tweko tutaradesira ngo twinzire muri Rwanda kandi tuzi kuko afise abantu babibo mu Burundi bateye ko tutarakwinzira ngo dusire ingamba ziwacu zihambaye tuzisire umuntu uze mu Cyangugu cyangwa umuntu uze mu Gisenyi tuzi ko yariyo yatwitsiye perezida twese twose ubwirinzi hariya cyane gose uwozana ibibundo wiga bijyanga 200-30 akabisira mu Cyangugu ni muntu uze nibyo bari bitoba dufise leta ziriyo nyiravuze ati ukuru Burundi mu kanwa bari na droit kuba muri Kongo kuko bariyenzike mbese no kuba invite turi bamwe mubabwira ukuri President Neva ego agiye gufata abasoda bamwe babahibu bo muri Kongo batembera icesi mu Burundi bababone bakabaza kuko nawe n'Uburundi n'abarundi bari gutembera Kinshasa bari kugenda Ikisangani n'idarapo y'u Burundi kubera iki darapo yo muri Kongo tutayibona mu buryo FARDC mu Burundi urabyumva ego Kagame yaramaze gusakura mbega uwo amahasa na Kagame vraiment uraza amahasa ko yasangira amaraso ariko wogira amaraso ya Kagame ukaryamaho wewe oya woguma wikanga umuntu aravugana n'imizimu baravugana n'imizimu bravo ko ameze Kagame umubona yambaye impuzu kuri impuzu wo kwiruka kubera iki ibigufa aronze Janet ari nikibi umuntu azi guteka umukeke umuntu azi guteka indagara umuntu azi guteka isombe y'Uburundi umuntu azi guteka bijya biryo yakuriye Burundi akananirwa bira mu gutekera neza Kagame ibigufa pe ni hatari kabisa ndekana kubaza wewe uba mu Burundi cyane gose ubwire n'umu-administrateur yonze nka Kagame administrateur communal yoba yonze nka Kagame umuza nawe kabisa ariko usanga Scovia ariko uvuga mbayahaga urazi breakfast yaduze ya mbayahaga yojya abanyarwanda baka ubu bari gupfaniza breakfast ayiwe yojya umutumba wose none breakfast ya mbayahaga bavuga ngo afise indanini kuko afise isiramo ego breakfast ya mbayahaga n'umudugudu wose n'umudugudu woje ubu bari kurira inzara irabise kubera ko mutabasira iyo ntuzi Kagame akavuga umufunge mukanda wewe uri kurya nubwo utavyibuha ariko abandi ntibaye barya ego Scovia yari yabaye umunyamakuru kubera ko atabazi ibibazo byerekeye amasanction navyabaza kabisa kandi yoba ari kubera ko atabazi gutuma gike basoda bo bari muri Mozambique abari muri Republique Centrale abari hanze bose bari kwirukanwa kuko bari mu bihano kubera ko atabazi ibyo nimba ari umujournaliste ayemewe yibaza kuko ari umunyarwanda kazi nagire nk'ibyo rufire mvuga akora abazi ibibazo bigoye akabwira president ati ubu president yirirwa ararira kora ibi nawe nagire nasire umugore nimba ari umugore w'umunyarwanda kazi w'umunyamakuru nimba atari umunyaruseko abaza ati ndarushe no gutangatanga urusaku tubwira igituma ayo masanction abanyarwanda tubwiza gufunga umukanda hejuru yawe nabibaze ego ikibazo cyiza kabisa n'abampanura bapoliki baduze baduhungire nyomba bahungira he ndayafisa ahungira mbere bazobagira nga mukurarinda weri mukurarinda niwe yahora afunga abahutu wese avuga ati turakeneye kugira ikiriyo kugandara ku bacu biswe ndetse amufunga niwe rero procureur wo gufunga abahutu mukurarinda niwe yabafunga hariho na video yerekana abantu yafunga b'abahutu bari kurira ubu utazi kuko FPR yishe abantu
yise abahutu ikananiza umugani watunze wa kabare bagati twebwe atubye twise kira kintu cyose kinyuganga kiringa imashini ego utabizi ninde ubunyarwanda u Rwanda buzwi ku bwicanyi Kongo yizwi ku mabuye y'agaciro Amerika yizwi ku madolari Uburundi buzwi kurwanira amahoro ku gisirikare gikomeye ego u Rwanda ni uko rwaragwanira abanyarwanda muri Kongo bagomba gufata Kinshasa ariko CNDD yarabirukanye mbere bataragira n'amabonduki manini kayo bafise ego cyane ariko Burundi ndabona ikigongwe we witegura kurwana na Kongo n'abasoda ba Kagame bari muri Kongo ukitegura kurwana na Kagame amahera uyu kubaka isi barabara amasuri wayakura hewe naho kabisa urumva so Uburundi bavuze ati burarinzwe no kuri amabunduki yarayorondekaye ibaza n'ayandi kandi perezida yubuke suko itwamusabye ibyiza kuboneka 57 kandi mwebwe nimwe muzobishiramo ingufu ari abantu bashaka gukotiza kongereza amafaranga ego suko 57 urabyumva tuze no gutelefona kandi mubwira pe yuko ikenewe bimubwira ego bimubwira ya no bimubwira 57 irakenewe gucunga abanyarwanda babo bazanye drone ku drone nibaze no nta drone yakoze bijya bintu ni accident niba ariyo investigation kugira investigation bamenye abantu basinzwe ibintu bya electricity n'ibindi uko gituba giki batagize precaution urabyumva ego nivyo hanyuma abavuga ngo bangwa kugira investigation barabasha gukora kudeta mu vyagize nta kudeta mu Burundi zofi habaye oya ibyo ni kugira kwibagira pe ego yaba yo abaye Kagame ari kumusaba gukura abasoda bawe hariya none ko basigaye none uruwaye yase uruwanunzu come on uri gusaba barateye igiti cy'ubumwe uri umva yarakomeye wapi none yari kumwisura yakubwira ati oya ntabari niyo baba nta basoda yatumye hariya kuko niyo baba deja niyo baba none yarabese yigeze abese na gatoya yavuze ati nta basoda b'i Burundi natumye hariya niyo baba ni wabo ni muhira muziuke rero ngo neva yarabese neva ntiyabese yavuze ati nta basoda natumye none wonduma muzi waze kandi ariyo nsanzwe nibereye ariyo nsanzwe cyangwa ubonye umusoro w'umukongo bari Bujumbura wovuga ngo Tshisekedi ngo President Felix Tshisekedi envoyé militaire au Burundi non oya suko les militaires congolais ont droit de rester au Burundi ou à Kinshasa. Si les militaires congolais sont à Bujumbura bari wabo bari muhira abarundi bari Burundi bari wabo ubatuma wabatumye gute wewe uri n'ubwenge uze ubamagara umuperezida wewe ngo numva umengo ngo harabasoda bari muri Nord Kivu abarundi wewe urinde wowe bibaza kubaza umusoda w'i Burundi ari kandi wamaze kubona ko bateye igiti cy'ubumwe yego ibyo bintu yabikuye niyo natanga ubona ko Kagame iwanywa n'umugi pe umuntu atanyura umugi wabaza perezida neza ko watumye abasoda we abatumye ati ntarakura iyo video we yatumye abasoda biwe basigaye muri Kongo niyo baba ni wabo kuko mose batera igiti cy'ubumwe na Kongo niyo wamugiye ibihumbi n'ibihumbi kwirukana abasoda ba RDF ego ubu barahera cyo gituma mvuga ati Tshisekedi arakwiriye n'izindi mana zibiri nuko engineer dukoze ikiganiro umwanya munini ndazi yuko abo badukurikiranye mu bise byinshi ntitugomba kubarambira nyamba atakindi urenza ku nkunde ndagushimire cyane
izo shaka kurenza kurakoze cyane no gusaba perezida w'u Burundi n'ababishinzwe bakure mu Burundi yarayononekaye kandi bazane yegeye yononekaye bazane 3 fois 5 fois plus puissante ego bayagaruke n'ingoga nta semene babahaye kuko amafaranga bari nayo baheruka gusora ubutare bagarukana amafaranga pe izo ni sabere cya kabiri Sukhoi 57 ego Sukhoi 57 yo gucunga akarere ubundi buratunze none muzo bucungiza basoga hasi dukwiriye kuronka ibisiga byo hejuru ego ibisiga byo hejuru icya gatatu saba abanyarwanda na Sikoya ubyarusaku hari bubahe apotre bayahaga ambasaderi itinera w'uburundi niwe wa mbere umupasiteri wa mbere twemera asengera abasoda b'abarundi urumva ego nta wundi abandi bose bari fake kuko nasengera igihugu ugasengera abasoda none ko karaye gaturitse ko bari kwirukana bonyene ego ko bari kwirukana bisosabye iziya nimero za telefone zigeza rushiri ndetse na vice president yose nakere ko tuvugana nabo kuko kila muntu ari n'ibyo tuza kuvugana nabo nuko karagushimire cyane engineer ego nuko kacashimira cyane abantu mwese twabanye muri kino kiyago ndibaza yuko ari kiyago kitabaye kigufi cyane twayazemo byinshi cyane kandi ndizere ko inyigisho zitari zike twakuye kuri engineer zabashije kubashira kandi atakibazo na kimwe kumbure ni mwabikunda babishene tuzongera tumugarukana no mu kindi kiganiro yes yego akaba wugurure ari uko u Rwanda ruza kuba province y'u Burundi umupaka w'u Rwanda n'ubundi wugurugwe mu gihe u Rwanda wemera neza ko rugiye kuba province y'u Burundi gombe atari uko ndimubikore urakoze cyane ubuganda buzobatera FPR izobatera kandi ego ya yakindi nuko urakoze urakoze